Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turning same reviews that got futhi emazweni kaSinew siyapretendana la. Nangumamkhulu seyivezile. Cha yena iglow yakhe ikhona. Injabulo khona. Kodwa amazwi akhe olube phinda enjalo ukuthi phela isitimela akusona esami wavela wangigixabeza ngesitimela kodwa akahlala nasemzumbe okusho ukuthi emzumbe wenza ngamabomu ukuthi kube nochuku because uyazi ukuthi amakhosikazi akhona ame kwenye indawo yena-ke uzoshayika le ndawo abakeme kuyo uzofaka lo makhwela azi kahle ukuthi abamdingi abasemzumbe azi futhi ukuthi ngeke aze ahlale naye ngoba phela umamkhulu wesilokhu siyibuza ukuthi hawu bo waseyijabulela kanje into eyenziwe ubaba uMseleki yamakhwela number 5 oyingane yingoba eprotector lengane or yingoba emazi umakhwela or umakhwela ingoba umngane kaSinew cha usho yena amazwi akhe isithembu akusona esami isitimela akusona esami angihlangene nomzumbe bathini-ke abasemzumbe behlonipha iposition yokuthi umamkhulu bazofika ekhuluma ngokuthi isitimela akusona esami isithembu akusona esami ukuthi kwenzakalani emzumbe unumber 1 ubani unumber 3 ubani angihlangene mase sakuzohlala umuntu kukhona abahleli khona cha sikhulume nje ibe saqiniso noma vele phela isithembu singenalo isithembu qobo ngathi asinalo iqiniso masibo nento yokuhlonipheka futhi ngathi kwisithembu ayikho ngoba silobu sifuna izenzo zababa uMseleki namagama wakhulumayo sibuza ukuthi hawu beyingekho nenye indlela yokwenza ukuze phela manje ekugcineni ithi iqhubeka into yakhe amakhosikazi akhe esale ehlonipheka uthola amakhosikazi akhe engahlonipheki ezayithola la aba i-victim khona yama-bullies agcwele kwinkundla zokuxhumana ngaphandle kwey'nkundla zokuxhumana kwinkundla zokuxhumana abantu ababuka i-TV show mase ukuthi emsebenzini la bafika khona because le conversation abantu iyaqhubeka uma bebuka i-TV show bezwe amagama ubaba kawashoyo ukuthi phela ngibancingile ngizokwenza noma yini bacabanga ukuthi ukuhlala nami bangenzela i-favor kanti mina ngathatha umuntu lana ethi uzongena kumnyama kubomvu uyabo uma umuntu esehleli nalo nkosikazi omunye eduze emsebenzini esekhuluma naye embuka ukhuluma ngaleyo ndlela ukuthi hey bu uhusband wena ukhuluma nje nani akusemnandi-ke kodwa manje into ebengizoyisho kule video ngizokufakazela ukuthi umamkhulu sizwa ngamazwi akhe ukuthi udala uchuku ngoba naye ethi kwadalwa uchuku ukuze kube khona abanye wenza isiphithiphithi ngoba naye uthi abanye bangena ngaso isiphithiphithi uthi yena akafuni ukufika la esekhumbuza khona abantu ukuthi bafike kanjani elami-ke lithi mawungenayo iphisi vele nawe ngaphakathi awuzuhamba ushayele ihlombe ukuthi akube nephisi ubungenayo mawusenento nawe ethi ikuvukuzele umoya ongekho right one-anger wenza njengoba umamkhulu enza ngoba phela shuthi into yamamkhulu inani ine-revenge phakathi into yamamkhulu inani ine-anger phakathi kodwa okufanele ukuthi alungise lento munye qha ngeke-ke aze ayilungise ngoba wathi phela yena ivision yakhe yingane ey'ningi ivision yakhe ayizumiswa amakhosikazi kuyogcine lakhe izwi before usole umamkhulu asisole kakhulu umnikazi wendaba kodwa kumamkhulu ukuthi sesiyibambile into yakhe ngoba besilobe siyibuza ukuthi hawu sengaze ashaya ivosho ethwekhe kungena omunye unkosikazi ozehlephula kwiphakethe likamnyeni wakhe yini kangaka kanti cha emzumbe bonke babe nento yokuthi eyi asizwa-ke le nto yokuthi kuzofika umuntu omusha wasithi umamkhulu nikuthathelaphi lokho ngoba nani akekho wathi uzwa kanjani manifika nani nendaba yini seyabakhombisa ukuthi kahle kahle nani-ke nifika kuba nje uma kuba khona umuntu omusha kuba nje sesiyabona ukuthi hawu umamkhulu wenzela ukuthi bafile le nto ngoba phela umamkhulu into yokufila akaqala ukisho manje yabo kwi-surprise party yakhe umayeni ekhuluma ezekhala wathi usephatheke kabi kodwa futhi uyazi-ke ukuthi wathi umayeni uyazi ukuthi kunjani ukulanywa ukhala nje ngoba naye walanywa lobu buhlungu naye abuza umayeni wabuza sathi hawu yeyi futhi uma singaxoxa ngaleya surprise party kodwa i-surprise party-ke mina uma ngiyibuka ikhona lento into ekuyenzeka kumuntu engqondweni ukuthi hayi bo
uvele into yonke ibuyenziwe ngobunjalo esikhundleni sokuthi jabula uvele uyabo udlale lifilimu yokuthi hey usuka la nala ile nto eyenzeka kumacele kumele ukuthi abonge amakhosikazi ukuthi amenzele i-surprise party yena wavele wacabanga nje umlando wakhe namakhosikazi wawulanda njengoba unjalo samuzwe segudla ngisho omakhelwane bakhe wagudla umseleki kodwa umseleki wayelobe empraise-ke ethi uyinkosi yamakhosi akazibona injanjani ababecabanga ukuthi uzohamba ababemhleba ababenjani njani sethi kuyabhiyozwa ephathini kodwa iqiniso lithini ingqondo yomuntu iyakwazi ukuthatha imnikeze fresh yonke into adlule kuyo ngesikhathi sekufanele ukuthi akajabule evele ekhulume lezi zinto lezi azaziyo. Hawu ngisakhumbula guys ngizonixoxela nibuka ukuthi iyafana lento lengakhumbula. Hawu i-surprise party yamacele ne-memorial service akusiyo i-memorial service sabo memorial service yamseleko. I-surprise party yamacele ispeech sakhona samacele ne-speech sababa umseleko kuyiphathi yakhe. Kanti kwenzakalani? Bavele bavukelwe ama-minutes ukuthi kwake kwaba nje yey. Yabo umacele wasonga kuleya surprise party yakhe. Wakhipha onke ama-files kodwa wawungeke unake. Mangabuyela kuleya nkulumo ukuthi ababecabanga ukuthi ngizohamba ngikhona. Izinto ezayikhulunywa ngami ngikhona. Nabethini ngikhona. Hayibo. Iwona nje lamakhosikazi amenzele i-surprise party lawa sewakhuluma nje. Baba umseleko ngale use-addressa onke ama-rumors kwiphathi yakhe. Siyazwa phela ukuthi hawu nange sekuconfessa eseqondisa izinto yini kangaka. Akhulume zonke izinto asisekho isikhala sokubhiyoza asisekho isikhala sethomoya sekuwumuncu nje ephathini manje sengathi bekuzogezelwa nakukhulunywa amaqiniso. Uthi le video iqale ngikhuluma ngani angisakhumbuli kodwa bye bye.